Lewa mai ona sa no la fionga le telefono le tulang foi le Anavatau ma le tulanga le wa nginga mai fo e lisi tu lewa e sa no mai tatalo fo e tatio le manifesto ye po le Anavatau le fast se tulai ma foi o to le apena le to fa wa ye manino yo sa no ngale atu a tulai mai fo la to vaenga la to te fata no wina ya vaenga ya sa tono le manifesto le fast e fo fesile fa mo le lewa mai lo tu la lo nga ye ban fa fai alua ya suanga nei ai to mau lava fina ngalo o vai fa faile la to te fatino ya vai ngolo tono to manifesto la se tonga yo inga Italia toilet tu e marfisili lona luoni te opa o vale se vesili e copywriting nei meu Anavatau pa mol ya pe le ala le o tom fa ya tu ten sola la no la wa ngana ile ngana fast au la to ele to fast ele ma fai ona yeni sui mo e o le mato ai na temi nei wa si sira mai fo tu la ngole fati noi fenga fi feeding ele to yeni tanga te o tu to tasi la lo le ngol fast tasi no fo tasi fo le tanga te mo e ma le fo ban fa fai apena la mato lo ngona o la to mo uma na fai le mato fai uma ma me uma ya la to ele te tau la na la tu to ya ina fu ma ta le mato temi o amena tutupu a mato miltino fatasi na uma lor mato ufonga o mato ma vai tati ele nga o ai la leta o vea le fuwa o vai fa o mato o la mela o ila to o la to sofa ma la to mo fo a fa pe mana na o fai fu fonga ya fati no lungo se la to manifesto fo ai le fai to fa pe mai mato te o fa o nga le fast ele ai awani to fa pi ya tu fuwa le fa tu ele tu sa mo tasi ya la to o fai ia la to Anavatau man ia la to me uma ta waile ngol la to van fa fai po good luck o la to ta pena la to fu fonga wa mana la to fa ti al mele to apa mai fua e tau tela ngia tu fu me sa fai le fatino amina le fatino la to na tu polto fia ma le fatino wina o le majority o le Anavatau le fatino o la to via wa bes tolo fia o mai le tele me sa tau fatino pe fa pena tala al fatur na mal uma yes this is a property or by ma fa so se me la lo le local le o me uma le o le me totino ale by ma fa o se opula te fa pe mai o me le fatino they are no longer part of it o man fa uma me uma so o ma tau na te talo tau sir file mu a mana o tanga te fatu sana pese fatu se la to pese fo amato o le pese fa wa o le fati etasi fa upo etasi na fa upo fo ira fa upo pela nanga na ma fa ma manga na ole le pitsiriam tao o man tao tino solo chamalo sala to fa ilo ile atino ile to avea ila to mabae nga ole fa to ile to sa mo tas o lo no vinga a esa to male ai ia watu o ma me to tino le ai o putu sa ia pe fo linga o le foi wa o la to pe se mai na e mai ia o a usa o loto i mai le aso mo na mata yo na ta pena ia le Anavatau o le nga malo ne al vai fa sa o mai tau vila la ia to te le vai nga la yo ele ia te mi ta pena ile Anavatau tu sa o a to nu la o le pe mai tau wat ia o le o me to tino ia le patino la vai fa o fa yo past ia pe o le o to ai lo man ia o tu ala lo foi na o tau na nga yo le wa o se ile la to vai fa fo o ta pena se la to Anavatau fo ia ona o le la vai fa wa o i fo o le manifesti fo ia le vai fa po fai le na fa usi ile ta to ia la lo na iman rio Samoa pathway for the development of Samoa ale manifesti fo ile na sabadia uma mai no le tino o polu masaba sa wa ma ye fina ngalo le tunu ele nga o ma to le vai fa po fai sa ta pena le ai ma le o nga to no ale sa bali ai le ala sa wa mai manongi a wa mai fina ngalo le tunu o ai tanga ta itono i tu malo le na ri pai pule komiti ya tina tu pulanga tala bo o e lo ya fianga tu ma wo soifua o fina ngalo uma ia ma manongi uma ya sa o mai ina o ma to sa bali le tunu polu masaba le fa wa le Anavatau le fo e fa vai ai le sa yala lumana iman via Samoa ma ole la vai fa wa pe se fa mani no ngale na yum ta apule